Scan and QR code winner 25 rand. Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to Amavenza to TV. It's the Petro Premiership. Kaizer Chiefs 0, TS Galaxy 0. I'm joined by Kila Walikosi. Hey, Stibo. Yeah. Great. Nandi. Angaze ngukutesta ukuthi umnandi angenze ngiyifakaze le. Yeah, and vele yabona. Umnandi man. Angikwazi una girlfriend. Ngoba wona wahlezi ucatshuzwa nje la ucatshuzwa noma ubani. Manje angisa understand ukuthi ukuyiphi category. Yeah, akana type Stibo. Yeah. Zaklapha njengale yantwana le. Leyavela athi thaba mbangapha. Yeah. So keep my popo. Yeah, manje ungakhuluma kakhulu. Angazoexpose. Esibo Mpinjam. Mpinjam asibuye egameni ntwana. Yabona Mpinjam yabona iKaizer Chiefs. Yeah. Iyadlala ntwana. Mina ngizaba ngicamba manga mangabe ngizoblame ucoach, ngiblame ama player, ngiblame abobani. iKaizer Chiefs adlala. Yeah. Problem asilazi pali. Ish. Ipali mfethu yabona amasondele epalini kuba nzima uyabona ipali lona ngathi khona something ekhona lapha epalini ukuthi masichamuka bese kuyavaleka umuntu abone sengathi ipali lise sidini yabo yeah ipali lahlula kakhulu yabona the way ipali lihlula ngakhona sesize sijabulise nalo ngovolo lo uJunior Khanya Uthe yazi uJunior Khanya iskopo sakhe sisebenzi last sadraw ne cheaper APE wathi ufuna ubona ukuthi yipi team esoyishala uPSL sadraw ne cheap uyangandastand so nanamuhla futhi sadraw ne TS Galaxy yo sivelelwe lo muntu esivelelwe and Stibo yabona bathi amalanga awafani but la ku Kaizer Chiefs thina seyamalanga wethu sayafana ayafana so yafana Kila draw why draw ngolosibili draw only team eluzeka yi1 ku PSL uma ngaphosisi Kaizer Chiefs then iyawina nama draw kuphela hayi inkosi yami yazini on goal champion uyaphapha la side lami anga understand ukuthi isikhipana yazi on goal champion ne uyafana nalesidakwana bathi umbule yabona uMaster Chef mele like as uMaster Chef uyiplayer le awuthule wena inkinga labantu mfethu ngicela ukunipha amachapisi ngathi ninuka umlomo nenamabhakane angeke ngize nginike imali angeke bathi uhlafuna mi phunga lakho libi man mi phunga lakho libi mina iphunga lakho libi awuthi chapisi mara arirjilo nje lalela uMaster Chef ne izolo bathole le couple lomqombothi uMaster Chef akafuna ubehavior njenge player lebhakani then thina sizamngenela ngoba akakhulukazi njengami ama player wonke ngiyawahlonipha I respect ama player but le ndaba ukuthi umbula athi what is we are only team ne we got a 2 goal ayangifuna ukuthi abo Ramthuthu or abo what mfethu come on uyiplayer ngena like ma uyiplayer mele ubehave sininini uGeorge Matlo bekafonele uGeorge Matlo bekafonele ulentuzana ufunele bani umukoko zonke lezi zinto zebhakaniya lezi zakhuluma kabi zathi hey udliwa ebench wenzani uMatlo manje fikile umlilo fikile bangakhuluma kabi uGeorge Matlo umlilo ne akwazi ukugijima phela wena awungendawo lapha but uGeorge Matlo akwazi ukugijima lo Vandag igame yaVandag uGeorge Matlo udlale kamnandi uyangandastand
bangicaka bathi uSolomon ugijime kakhulu yabona uma umuntu umzonda ne noma yenza kahle angeke uzombona ukuthi wenza kahle njengami angeke ngize ngiyibone ibhakaniya ukuthi yenza kahle ngoba vele ngiyayizonda uyangandastand so angifihli vele ngiyayizonda and ngifuna ukutshela into eyi-1 guys as mina as ikiller wekhosi ngiyi-Kaizer Chiefs support yo mfethu khona umngani wami engimthanda kakhulu bathi ubani hayi uJunior Khaya uKigwane and umunye engimthanda kakhulu futhi uLondon lalela laba bangani bami and mina ngeke ngize ngibasole mangabanikeza ijezi lebhakaniya ukuthi baliqoke ngizwe uKigwane athi hey if unyaka uhetha Orlando Pirates hayi it's difficult kubani kuye izolo ube nemali okuya le ntuzana ePulukwane wahluleka ukuza la noLondon wasuka eJozi nePitori wayePulukwane uhluleka ukuza la abangidisappoint yazi so bangasabi ukuya kubhakani abavaye baye kumabhakani yabo bojoin amabhakani izwani nje yini but anyway impintshami ngithanda ukuthi happy bathi Merry Christmas and Happy New Year kuma lentuzane kubo bonke ama supporter Pirates, Kaizer Chiefs, Santawana bonke nje nabo Sikhukhune labo bana 2 supporters nabo yabo Tabs ngazena ayi1 Tabs and Mayweather no Mayweather bengumkhohliwe so ngithi happy and happy new year so guys ngifuna ukuthi nawe Sithibo nale ntshebe yakho 1-2 ne ngithi Merry Christmas ama fans wethu sabonga kakhulu and kuma fans wonke bafethu abasinikeza isupport sithi danki sabonga bafethu danko asibonge le Montariana le ntshebe le Scan and QR code winner 25 rand.